Bismillahirrahmanirrahim. Janji alumni. Satu. Kami alumni pesantren terpadu Tengku Syekh MPAW berjanji. Senantiasa beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mengikuti sunnah Rasulnya. Dua. Kami alumni pesantren terpadu Tengku Syekh MPAW berjanji. Setia kepada agama, bangsa dan negara, serta lebih mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi maupun golongan. Tiga. Kami alumni pesantren terpadu Tengku Syekh MPAW berjanji bersedia menyumbangkan tenaga, harta dan jiwa demi kejujuran dan kebenaran. Empat. Kami alumni pesantren terpadu Tengku Syekh MPAW berjanji menjunjung tinggi norma-norma keislaman dan ilmu pengetahuan serta keahlian kami masing-masing, berlandaskan akhlakul karimah. 5. Kami alumni pesantren terpadu Tengku Syekh MPAW berjanji senantiasa menjaga nama baik alma mater kapanpun dan dimanapun kami berada. MPAW 3 Juni 2021.